Koinerkia Gibson nabimanya loyait no ingich imusagon ko district alo Amuria. Lo atoan ngesebe edumuntai ikokorte pikpik kabature na emotoka iboro lo apono kokwara omission lo akiriau. Abu kitoro naswa mshoit na yara luche itunga lo omita ebedia karitos. Should we clap for ourselves because we are the first in the district? For taking those in our hands. Let us use the channels until we get justice. Are you getting me, brothers and sisters? Let us be serious. Let us follow the channels on how to until up to destiny out the ends. Moses Agaya apolone cholong lo echalo lo abia nges abalebe edoldo ngesi dai boys tingin adum nebe adautu kwa ide diaro chana akiro no i pixelte tau esi aninu be perikoku enero kedit esa paratila jamu no loda isoma iboro lumame jokak akota akiro ne yari kera koko nesi boro le kodonesa jaria neda jakto sake kwana jokoti chut ipupuni ja ituru tomatu buchana lolo Paul Epidu apolone cholong lokotema akiriau nges edelor tebe epuakati musagon lo akoko kwa akiriau kilipite itunga aisacha no akoko era ina ituru noi akoko eyata kini noi aboistana noi otemula akiriau eja akoko noi itunga luko chalo kalo kes ineritos upeka tairono auriti ngoda konye ayanga satu munaka serono ara tatu munaka ni kuita depara koko do iko kwie ara iko kwie na koko itunga eluana noi anubero na angisi bonbe nyoberu sama ikon koko are mame keda swam mame korie ida ko indu mojo bonbe agwele mo chipake pikipiki do mame korie mame to no opsilo sa swam ko indu mojo betingiti kapun emma siboro le langiri noi so do bodo otupete kede pon le jara kwa kuna e omita ido bala boro lupu temerete dalupele utasamuna monitunga Amanuka TV East Patrick Eteu kwa Amuria.